Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Xoşku birayên me gudarî dike selav û rêz û hurmet ji bona we, silav û rehmet û bereketa Xwedê li ser we be. Em îro di vê sohbeta haneda ji were behsa ilmê xeybê çi ye û kî xeybê dizane. Hûn jî dizane di nava Musulmana da bi taybetî di nava mela û medresê me Kurdistanê de hewsa nava Musulmana da tê gotin pêxember xeybê dizanin û derheqê vêya da jî gelek em bibêjin gelek nebe çend hedîs henin metnên erebî ku wan dispêrin Pêxember aleyhissalatu vesselam divê Pêxember aleyhissalatu vesselam behsa xeybê kirî, tiştên xeybî qise kirî, her wisa divê Xwedê xeyba xwe ji Muhammed aleyhissalatu vesselam re vekiriye. Yani Xwedê Teala tiştê xeybî bi Pêxember aleyhissalatu vesselam dayê zanînê. Pêşî xeyb çi ye? Xeyb mana ew ku tiştên nepenî. Yani tiştekî ez ana elev ra qise dikim, ez xeber didim li taxa me, li vê taxa ku ez dêm li Devre an jî taxekî din 2 kilometre ji me wê de an jî li welat tiştekî biqewime, gava ez bizanibim tiştekî qewimiye û yek were bûyerekî belayekî musîbetekî ser da hatibe hewdîsekî lê peyda bibe, gava were cem ez jî jera behsa wî bûyera ku bûye jera bikim, bê ku ez hejî hebim, bê ku kesî me ra gotibe, ez Xwedê ji me ra gotibe ilmê xeybê ew e. Her wisa eva xeyb e, vê kesê ku xeybê ji Pêxembera re datîne divê xeyb Pêxember dizane, şêx û seyda û weliyê me jî kerametê wan hene. Yani keramet jî hema bigire wekî xeybê ye, tiştekî li ciyekî bihuriye, bûyerekî hewdîsekî çêbîye, tişkatî serê sofiyekî gava sofî ter ba şêxê xwe, şêxê divê de hela were te û filan tiştî çer kir, te û filan merivê çawa kir. Em bibêjin çi hewedîs hat serê te jera divê, yani tiştî ku hatî serê wî bê ku kes jera bibê ji şêx ra ji sofî xwe ra dibêje, eva jî her wisa xeyb e lê navê kirin keramet. Yani tê îstismarkirinê ez dikarim wî bibêjim. Bêje em îro bi delîl û îspat li gora pîvanên Qur'anê em li mesela xeybê mêze bike. Ji ber ku gava ez dibêm Pêxember aleyhissalatu vesselam an jî ji xêrî Xwedê Teala, ji xêrî Xwedê Teala wer bibe. Kes xeybê nizane, însan wisa di nav hev da em bê gotinê boş û gotinê em bê vara beredayê divintînin. Xwedê giravî ez hedîsa înkar dikim, ez mealcî me, ber mealciya te re em hedîsê Pêxember kişî înkar dikim. Ev tişteka ne rast e û her wisa sünnet û hedîs jî ne heman tişt in. Sünnet cihê ye, hedîs cihê ye. Du tiştê ji hev cihênê lê mixabin medresê me her da kirinî yek. Wate got sünnet hedîs tê fehm kirinê. Ne wisa hedîs cihê ye, sünnet cihê ye. Ala kullî hal kan mêze bikin Xwedê Teala derbarê xeybê de çi dizane. Yani îdia min ne îdia min tiştê ku min ji Qur'ana pîroz fehm kirî heta niha İslamê min fehm kirî misrê xwe hêşandî ser lêkolîn û vekolîn kirî. Tişta ku ez dizanim Xwedê Teala ji Pêxember aleyhissalatu vesselam ra dibêje, ji însan ra bibêje ez xeybê nizanim. O Pêxember xeyb nizanî. Em bi hev re mêze bikin Xwedê Teala di sûrê En'am ayeta 5 da wiha baz dike. Bismillahirrahmanirrahim. Kul la aqulu lekum indi khazainullahi ve la a'lemul gaybe ve la aqulu lekum inni melekun. In etebbi'u ila ma yuha ileyye kul hel yesteviyel a'ma vel basiru efela tetefekkerun. Xwedê Teala Sûre En'am ayeta 5 dibêje kul ya Muhammed bibêje. Xwedê Teala emrê Pêxember dike divê bibêje
جي كسي كو تإنكار دك يعني كسي كو دجيتا دردك منكريتا مشركين مكي إنساني كو بالنبيتية رسولتية دين إسلام قبول نك جمرة ببيجة لا أقول لكم عندي خزائن الله أز نابجم خزني خدي تعالى الجامن يعني أز ربك ننمكو تمام خزينة ودفيني خدي تعالى الجامن أز هر تشتي بزانبه ولا يعلم الغيبة تشي نبهني غيبة جا نظام يعني نخزينة ودفيني خدي تعالى الجامن أز ربك مكو أز خزنة ودفيني خدي تعالى الجامن هبه ونجي أز علمي غيبة زانم تشتا نبهني تشتا كوان بمبا أياننا جبر خبا تشتكي نظام ولا أقول لكم إني ملك أجوار نوم أز ملائكة مجي أز ملائك جنم أز ملائكة جنم إن أتبع إلى ما يوحى إلي أستني ددم بي ووحيا كوج مرادات كذا أو وحيا كوج مرادات كذا مرة وحي تيكرني وحيا كوج مرة تيكرني مرة واحد تشتي كوج مرة وحي تيكرني واسطة جبريل أستني بيودشم يعني از بس تشتي غيبي قناكم جواز بار بس الدين وإيمان وإسلام دكم بس ودعوتي بالدين كي دين الإسلام دكم يك إله كي يك خدا كي از جوا واز دعوتي ودكم از نا ربكم خزيني والجم هبة از نا ملائكتم ونجعل من غيب الجم من هي ثاني تشتي كجمرة واحد تكرني از بيوتشم از ويج ورد بيجم قل دبيج يا رسول الله بهل يستوي الأعمى والبصير كسي كورو أم ببي بتشاف منا هبدوية أفلا تتفكرون هنا فكرة يعني كسيكو بتشاف أم ببي كسيكو شعبي دبنا حقيقي دبنا إيمان تينتي كسيك بتشاف شعبي هي أم بفيجن وكسي بسيط بتشاف كسي أعماجي وكسيكو أم بناخذ حقيقي ببنا ناخذ ببنا إسلام ناخذ الدين إسلام ناخذ دين خد ناخذ الدين ضوي ناخذ إيمان بيننا أو جي أم بكورة حقيقية قيمنا هبدونا نوك هبدون أفلا تتفكرون نافكرون تعقلناكم تفكرناك السربية أبايتا أنعام سورة أنعام هذا بيجي دزاني يكون بيخنبر دبيج از غيبي نظام أبا دليل آياتا بيجو نها أنعام سورة أنعام هذا بيجو نها قيتا دبيج وعنده مفاتيح الغيب القرآن ده بعضك وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو مفتين غيبي كليتو مفتو كورجين لسردري غيبية يعني أمريكا دخزني خودي دا غيبا خودي سري خودي تشتير با خودي بشارت تاني دزانة كيه چي أم نزانن يعني غيبا خودي تعالى مفتاي وين ديري وان غيبا بفتيكو وان كورجا ودك وان كريتا ودك أو لجم خدي تعالى لا يعلمها إلا هو جبلي كسك بينزانه ملائكة جي داهي بينزانه تاني خدي تعالى بينزانه هر وسا پیغمبر جي بينزانه مفتي غيبي دم غيبة خدي تعالى مفتكرية كليد كرية أو تاني بينزانه أم ببيجن غيبة وشي كس نزانه أباجي آياتك دوداكو دلالت إشارات دكوكو أو متن عربي کو بحثا غیبه دکن او متنانا نه ام ببیجن متن حدیث پیغمبره هنکا لسروی لهبانی خاطی لسر ناو پیغمبر هر وسا خدا تعالی دسوری آل عمران آیت 170 هذا دبیجه وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء اب حد آیتا کو انسان دبیجه کو اب آیتا هانا کو انسان په دلیل او هن عالم و ملک کو دلیل نشان داده کو خدا تعالی گوتی از که هل بجرم از خیبا خو بود دم زانینی بیا وقت دلیل نشان دادن کو دبیجن خدا تعالی گوتی ولكن الله يشتبه هل دبیجه من رسول من يشاء خدا تعالی رسول خو کی هل بجره غیبا خو جره دبی باور بکه او کسی کو به آیت هانه ام به بهستی کو دبیجه لسر تفسیر ویا نسکنی لتفسیر میزه نکری لراسی آیت میزه نکری تنی دلیل شخورا نشان داده نوی آیت تنی دخوینن الا من اشتبه ولكن الله يشتبه من رسوله او
قسم تاني دخوينن وهر وساش خورا دليل نشان ده آيات نيف قرمتشي دكن دبي آيات هنه ده خواه تعالى دبيجه تمام تفسيرا قامرول تفسيرا مزك دكن لتو تفسيره كي نابيجه پیغمبر غيب دزاني بيه غيب مطلق نابيجه پیغمبر دزاني تمام تفسيرا دبيجه وما كان الله ليطلعكم على غيبي خدای تعالی کسی جوا غیب خوشوار نبی یا مطلعی و چعبدیری سر غیب خوانا غیب خوا و ناد عیان کن و ناد دیتنی ولكن الله خدای تعالی يشتبي هل بيجين من رسوله من يشاء رسول خوا كي هل بيجي غيب خوش ورد بيجي دبيادا نوي معنى او كو پیغمبر جبر خوا غیبه دزانه مثلا ببي دبي پیغمبر علیه السلام گوتیه دی وقتی که ور متا من به حبتی سه فرقه گشتک دا آگر دانه تنی ام به فرقه کول لپی ام به جن اهل سنت والجماعه ام به جن وسات گوتنی اب حدیث هانه اب مت هانه نا اب عربی اب بحث غیبه دکه دی سر متا مدا دمه کی ور حبتی متا به حبتی 5 فرقه و گشت آگردش خلیف یک فرقه کی کول اهل سنت والجماعه وصل أو دكان كسي يقول بسنة أمور ويوصل تعريف دكان وأوجي نراسه حتى لسروي حدثي بخوش قال لك دفجاني هيكو هن قسمك متني غلط قسمك متني شاش هن متن تا أو متن تا أم بي ضعيفة دفردا تفسير دبيج المفسر دبي ولكن الله يشتبي من رسوله خدای تعالى كي بخواز رسول خوا هل دبجيره يعني خدای تعالى محمد عليه الصلاة والسلام رسول هل بجارتي محمد عليه الصلاة والسلام هل بجارت وكرسول إخوة تشتي كو خدای محمد عليه الصلاة والسلام راغوتي يعني پیغمبر بره راغوتي أو تشتي كو خدای جوان راغوتي بواسطة وحي أو غيبة مثلا تابري دبيجي وما كان الله ليطلع محمدا على غيبي دبي نا خدای تعالى محمد عليه الصلاة والسلام غيبة خوش جرى نابج يعني مطلعي أم بيش عبد الرسل غيبة وخناك ولكن الله اشتباه فجعله رسولا دبي خدای تعالى أو ببي هل بجد وهو كالرسول إخوة يعني اشتبات بردا أم يشتبي بردا أو هل بجد كالرسول إخوة وتشتي كو در حق ام ببيجن اسلام دا قرآن جبو پیغمبر علیه السلام تشکی غیبیه لورا پیغمبر علیه السلام بریا اسلام دین اسلامی قرآن جادار که تشکی جو قرآنی علم قرآنی و تشکی در حق ام بی قصصی انبیاء دا بکی تشکی خیلی برداو دا یهودی و خرسیان بیستو به نتی دا ام بی تشکی چروکی کو جهاجیت دا دهاتم باس کرنی و نتی دا وکی تن پیغمبر علیه السلام تشتکی ولكن الله اشتباه فجعله رسولا دبي خدای تعالی او هل بجد او كرسول خو دزردا يعني خدای تعالی پیغمبر هل بجد او قرآن غیب جو پیغمبر قرآن کوش پیغمبر ادا کتی غیب امام طبری دبي اف قرآن هانا ام بجن غیب خدای تعالی اش پیغمبر گوتی دزردا نوی معنی کو پیغمبر دزردا علم مطلق هم مطلق هر تشتی غیبی دزان هر وسا او قرر هم تفسير الطابري بنر هم جزء قرر التفسير ببيجم هم جزء قرر التفسير ببي كشافي بنر أذا مخشري هر وسا تفسير فردين الرازي ضمن كتاب بعض ذكر هر وسا قد يعني مثلا خاطرات بي ولكن الله اشتباه بس ولكن الله يشتبه من رسوله كما خاطر بي آيات دبيجه امويجي دناوا قرآن در لی میزد که خدای تعالی چوا غیب خوش پیغمبر را گوتی یعنی خدای تعالی غیب خوش پیغمبر را گوتی نکو پیغمبرش برخوازانه خدای گوا جیرا ببی دزانه او جید قرآن ده هیه تشتی بی قرآن پیغمبر غیب خوش پیغمبر را نگوتی یعنی ور ام بویژن تشتی کاتوش پیغمبر را گوته به متنی قرآن تنه او تشتی ور ام راست نه خدای تعالی در سوره آل عمران آیت 44 دویج ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم
ve eyyuhum yekfulu Meryem'e ve ma kunte ledeyhim iz yahtasimun. Ve ya Muhammed ev tiştî ku müştera dibêjim derbarê Zekeriya'da, derbarê Yahya'da, derbarê Meryem'e de, derbarê İsa aleyhisselam da evana dibêjin xeberê ghaybê em müştera wahî dikin. Deme tiştî ku derbarê qisesên pêxembera, tiştî ku derbarê serpêhatiyê pêxemberê derbas bûye, tev ji bo pêxember çi ye? Tev ji bo pêxember gayb e. Ji ber wê Xwedê Teala dibe ev tiştê ku em tiştera dibêje evana gayb e. Çima gayb dibe? Ve ma kunte ledeyhim iz yulqawne aqlamihim. Tu cema nebû gava wana em bê pişik dabêtin. Eyyuhum yekfulu Meryem'e kişan juvan dibe kefîlê Meryemê ku Meryemê Xwedî bike. Ve ma kunte ledeyhim iz yahtasimun. Tu li wir nebû gava münaqişe dikir. Yani gava em bê diya Meryem anî dünyayê û diya Meryemê soz dabû ku Meryemê em bibe ji mabedxanê re em bê hîbe bike. Vêja gava bana derguş di mihrabê da dîtin, di mabedxanê da dîtin. Vêja bana got ka em li kî li Meryemê Xwedî derbikevin. Wî got ez, wî got tu, wî got falan kes falan. Orada münaqişe çêbû pişik avêtin. Ku kî jan Meryemê Xwedî bike, zarokê tifleka biçûke. Dibêje Xwedî Teala ji pêxembera dibe bana ilmê ghaybê ne müştera dibêje. Otur wir nebû gavan pişik davet kî Meryemê Xwedî bike û her wisa tu nebû bi kefîlî û her wisa tiştê ku war münaqişe dike tu hecwan tu nebû. Ji vê ayetê tê zanînê Pêxember aleyhissalatu vesselam bi serê xwe gayb nizaniye. Gava behsa gaybê dikin jî Xwedê Teala derbarê pêxemberê pêş da pêşew de derbas bî Nuh da, İsa da, Musa aleyhisselam tamamê pêxember tiştî ku ji Muhammed aleyhissalatu vesselam ra darxistî qisesê pêxember, qisesê enbiya tamamê ji bo pêxember gayb e û ji Qur'anê de heye. Yani gaybeka mutlak heve pêxember bi serê xwe nedîte behsa alametê qiyamêtê dikin, behsa deccal dikin, behsa çi dikin. Vana tev ziddê Qur'anê ne. Van ayetana dide nişandan tamamê metnî ku li ser pêxember navê pêxember hatî gotinî behsa gaybê dike ku di Qur'anê da tunebe vana kesîn kes ne gotinê pêxember lewra ne mümkün e Pêxember aleyhissalatu vesselam gotinekî ziddê Qur'anê bibêje. Vana tev ayetê wî ne. Ew ê dibêje İmamê Zemexşerî de wiha behs dike Zemexşerî de wiha behs dike bara xwe bide Zemexşerî dibêje derexê vê ayetê dibêje zalike divê min enba'il gaybî divê zalike min enba'il gaybî nuhihi ileyke işaretu ila ma sebeke min neba'i Zekeriya ve Yahya ve Meryem'e ve İsa aleyhisselam divê bana derbarê işaretê bar xeberê wan da dike. Yani enne zalike ev tiştê ku dereqê Zekeriya û Yahya û Meryem û İsa meştera got minel guyûbî letî lem ta'rifha illa bil vahyi. Ama İmam Zemexşerî de tefsir ayetê de bazı tefsir keşavê da ev tiştê ku me dereqê Zekeriya û Yahya û Meryem û İsa meştera got vana ji gayba Xwedê ne tiştê ilmê Xwedê Teala gaybî ne tu wan bê wahyî nizane. Tiştê ku dereqê war dihatî deme ew wahye ew gayba ku Pêxember aleyhissalatu vesselam Xwedê Teala dayê pêxemberê xwe ew di Qur'anê de heye tiştê ku derbas bî dereqê pêxemberê birê da. Her wisa di sûrê Arab ayeta 188 da Xwedê Teala behs dike. Qul bibe ya Muhammed la emliku li nefsî nef'an ve la darran. Ya Muhammed ji münkerê xwe re kesî ku te înkar dikin müşrikê Mekkê dizî kesî ku dijî te derdikirin ji wan re bibêje ez nikarim menfeetek bigînim xwe û wela derin ez nikarim zirarekî ser xwe bidim malikî. İlla maşaallah Xwedê Teala tiştê ku Xwedê Teala hez kirî pê ve ez nikarim misqalekî ne karê bigînim xwe ne zirarê bigînim xwe. ولو كنت أعلم الغيب eğer min gayb bizanî be ilmî gaybî heba min tiştê nephenî bizanî be li esteksertu minel xeyri
من خير زيادة خير وقنجي بكرة وما مسني السوء و تو خرابي كي نجيشتام ده رقي يوم التبريد دبيجة أبا باسا قيامتي دا باسا قيامتي جيت برسن دبي أيانا مرسها وقيامت شواتي رابع فلان أو وسا شروع بكري تي بيخمر قلتي از ندكر من فايدة كي بدو كوان ندكم زرارة كي سخوب بدو مالك واز غيبي جي نزانم اير من بزانم مني قنجو باش كاري رند بكرة و تو خراب كي جوي راسي بناتا و از نجيشتام إن أنا إلى نظير وبشير لقوم يؤمنون أستني أم بفيجن از نزيرم شاردكم از بشيرم از علمي غيبين نزانم از ملائكة ننم از بمتشتكو كو هم بعض دكوكو از جتشتي خارق العادة قصة ناكم أمدري سناكم بيجا قابا هون از تنه تشتكو جمرة داد كذا از و بيبي شاردكم جبو قومك مؤمن إيمان نه نجي قومك مؤمن و إيمان بينوار أبجي آيات هاني ديسا نشان دتين أيوية شارت أيوية و پیغمبر علیه الصلاة والسلام غیبی نزانه ولی خوب ده هنگ انسان هنگ گوا بحثا غیبی ده که نیلی آیتی ده خوین آیتی ده قرچی مینه صرف جبو خاطری ادعا خوا بده قبول کرنی اوان آیتانا امجوارا تک تک ده خوینه که هم بزانه به او متن عربی که بحثا غیبی ده که نه حدیثه پیغمبر علیه الصلاة والسلام نگوتی هنگ کرسا ناوی پیغمبر گوتی نه ممکنه حدیث پیغمبر زده قرآنه به اف حدیثی کو بحثا غیبی که زده قرآنه اف کسی کو او حدیثانا حزناک براد بخاری ده هبه براد مسلمی ده هبه براد تمام کتب سته ده هبه گاوا مخالف قرآنه به نه حدیثه لورا هنگ انسانا ام ببیجن نزانم او اصول حدیثات نویساندنه بس بتون حدیث جه قرآن رد کرنه قد کرنه ناهی لمرو نهشتنه بس نای باز کرنه کن مرو ام به حدیث عرض قرآن بکه گاوا تو بس قرآن دکه اف کسی کو اهل مدرسه یا اف کسی اهل سنت و جماعه بجناد که سبب لورا گاوا تا قرآن تا قوا حدیث پیغمبر عرض قرآن کرد علمی وان نامینه yani دویش تازه نووا çok بدن بر قرآن بخوینن اشترابیم لسلی کولیم بکن سریخوا بیشینن به سالان انبیش خلقی را وعظ و نصیحتی خرافات بدعات دایه بدعات بس کری بس خرافات دا کری بیجا چه وقت کار ملکی مدرسی کو هر کس به باوره جاره کردن بی حراله وان حدیث ما بس کر مینم بویج فرقه ناجیه اشتراب بویجم حدیثان مفلس فلان وی شاغی جوان لوانا زورتي خدای تعالی بسوره جن آیتا 26 27 ده بيجن عالم الغيب خدای تعالی تن علم غیبی الواوی هي فلا يظهر على غيبه احدا تو کسی کی غیب خو بیناد زانینی الا من ارتدى من الرسل رسول خو کی بخواز غیب خو پرده بلا خو بده İnsan ve ayeti cidu illa men irtada min rusul tane dukuyun bak. Ve ayeti cidu ayeta illa men irtada min rusulin ve tane ve cümleye dukuyun dibeceğim qaytala guti Resulü ki razibim ev almi gaybi zan. Lama davi ayeti nakuyun. Evana zanı vana yani nabaruka Kur'an'ı binavi İslami valadıkın. Bedlizin. بدریزن تیگه اسلامی قبرام اسلامی تیگه اسلامی ولادکن خدا تعالی آیت 26 دویجه عالم الغیبی خدا تعالی عالم غیبی تنی او بزانه فلا يظهر على غیبه احدا تو کسی کی غیب خو مطلع سر غیب خو ناک غیب خو شو کسی را اشکره ناک و کس نکر ببین الا لیوانت دا من ارتدا من رسول خودش کشان رسول خو راضی به و غیب خو جرا ببیجه أو شوية فإنه خدای تعالی يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا گاوا خدای تعالی غیب خوشی که را بویجه چوا دکه ام بوی بل پیشاوی و پاشاوی پیشا پیغمبر و پارا پیغمبر ام بی رفع ملائکتا داتینه کو ام بویجن پیغمبر بزانه به ها وحی جرا داده که او جو وحیه
نگو علمك اما پیغمبر چاب خواز و سعود که نخیر او جی وحی قبا وحی داد که وحی بو پیغمبر غیبه قبا داد که جی خواهی تعالی کشان پیغمبری خواه هل بجیره کشان پیغمبری خواه را قبا وحی بشینه اول پشت پارا و کله پیشو پارا پیغمبری خواه ام بیس صفی ملکتا دادتینه صفی ملکتا سب دگره ریز دگره چپه دگره پاشی خواهی تعالی وحی خواهی را داد او جی دیسا چیه قرآن دا بعض ذکر وحی غیبه جو پیغمبره نکو پیغمبر بدری خواه که باقو هر وقتی چوهده بخوازه دزان حدیثه قدن سوره نمل آیت 65 قل بویج یا محمد لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون تبي بویج أرض وعاصمان دا خیری خود تعالی تو کسی غیب نظام ولی خود تو کسی کی خود تعالی چوا غیب خوش پیغمبر را دویجی او جی واسطه وحی جرا دویجی ما بحث وکر دبردا دوید تو کسی کی نظام و ما یشعرون ایان یبعثون او شعور پینا حسن چو وقتی و روز قیامت اجراب بشینن روز قیامت یعنی روز بعثه روز مزل خودت که تر حشری کس بیجی شعورنه که کس بیجی نظام جوی آیتش تی زانینه نه شیخی کو ولیی کو بحثا کرامت آدکه و نه جی پیغمبر علیه السلام بحثا حدیثی کو بحثا غیبی دکه تو تشتی وانو قرآن به هم ناس کن افتشتی پوچو برادای خطی کنو سوی پیغمبر علیه السلام بیجا دور دا او کسی کو دوی پیغمبر غیبی دزانه و استثمار دکه لورا گوان نه دی پیغمبر غیبی دزانه دوی نکار به بیجه چه و نکار به شیخ مج کرامت افزانه دوی پیغمبر غیبی دزانه لی شیخ کرامت افزانه اصلی خود همان تشته او نوی معنی الهامه نه الهام نه الهام خود تعالی الهام جموزی را دکه خود تعالی الهام کافر را دکه هر کسی را دکه غیر دو کرامت خود تعالی پیدا ده زانینی تشکی جه پرده بر شوا را ده غیبی دبینه evji ayeta hanena Sure Neml ayeta 650 başladı. Femkarını be meddede zanini meservaq dike jixiri xodidara tu keseki gaybe nizanı 3 kilometre jimwe da ana çed ve ez nizanım peygamber ji nizani biye o embe bejin Hazreti Ömer ji nizanı kab şehit ketti Hazreti Ali nizanı kab şehit ketti ama yo çi biye Şeyh Melevi zamanına keramet nizanı bala xabede eğer Peygamber aleyhisselam gayb bizani ba ilmi gaybi bizani ba tam du vaqta ku ihtiyaca Peygamber pe hebu be malumata hebu be zanine hebu embe ve gava embe bejin hicret kir gava çu şaru gava çu cengi ve şagi Peygamber devya bu ve şagi bizani ba yani vaqta ku tam jara lazım bu ihtiyaca ve hebu millet Müslüman perişan bu 3 sala ambargo dane servan geç hicret kirin ihato kuştini Peygamber bahsa gayb mebinak bahsa tişte neferinak ya çava mümkün ku embe bejin Peygamber vaqta xwani zanı pişti vaqta me bahsa me demam me de hani tişti bahsa tişti ku demam me da qawma bahsa vid eftişti puçu betal diveje gava xwade bixwaz ma gava xwade bixwaz de xwade taala ne kar bizna xwade dibine ve şağı ne diti ana dibine ya xwade taala ve vaqti ji ne Peygamber ne de zanini o duraj Peygamber ne de zanini yani embe ve kevre ki haşk gava to bi desti xwa zor de dikare em bibêjin çawa bu avjî were xwedî teala bixwaze lê tu kesekî keverekî heşkî sîqî reş ne desê xwe negivaşî ne leymunê avjê nehatî te fêm kir yani gava xwedê bixwaze divê nîşan nedin millet bi saf xapîne gava xwedê em bibê bixwaze îzna wî hebe qeyban nikar nîşana evdê xwe bide belê xwedê bixwaze dikare bike lê tu carî nekirî û nakijî ev ayetî ku me heta anêna xwen دلیل و اثبات اویه که کو پیغمبر به سری غیب نزانی بی طبعا ای کو کسی کو دبین وان متن عربی ور حدیث قبول دکن ابي کو مخالف قرآنین اوانا ببین سری خورسر کتاب قرآن نایشین سری خورسر اسلام نایشین اعراب دخوینن ببین نحو صرفه دخوینن عمری وان د فقیه پرورده کنه فقیه لدا چون مالا وان آوا
لفرق لتو درفت جيرا چنبي فرصت جيرا چنبي کو کار به سری خرسر قرآن بهشینه که هلا تشتی کو وقت اسلام دزانی با قرآن چه دویجه مخابن اب تشتاج بوان چه نبیه و درفت وانجی چه نبیه گاوا ام تشتی که قصه دکن به افترا و بختان و ام بویجن تشتی وها داوین سویمه ادخوازم کسی کو بیا گو داری دکر پاور جی بکن لایقی پاور کرنی به ببین پاور بکن او مثل تقدیره و ام نمنکری حدیثانن ام حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم راز هنه لحمود تشتی کو بخاری و مسلم دا نه پوچو بره داینن و نجی راسو درستن راسو درست هنه صحیح هنه و نه صحیح هنه ویدیو که دا گوتو دسه مجرده ناو حدیث پیغمبر مخالف قرآن ده یک مثلا غیبه ده چه ایرو ما باز کرد دو ده مثلا حقوق و جزا حلال و حرام ده سه ده مثلا عقیده ایمان ده ناو حدیث پیغمبر زده قرآن ده اب هر سی هانه مگو هم سر قصه ده که ایرو مر سر قصه کرد سر مثلا غیبه قصه کرد انشالله هفته ور یعنی چهار و شو هم سر مثلا حقوق و جزای قصه ده که آیتی در حقی ویده چه ده بیجی تشتی که خواده قانون و نظام خدا تعالی دانی خدا تعالی به پیغمبر اسد و سلام به حکم کری پیغمبر سر به سر خو قانون یک نظام یک در نخستی او تش یک به سر خو حلال و حرام نکر شخری خدا تعالی هر وسا او متن عربی دربار عقیده دا ایمان د باوری دا گوازه د قران او جنه حدیث پیغمبر حتی جارک دن بیم دخیل خوشیدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.